kod nas doista, i to je razlog pada naklade Glasa Koncila. To je razlog. Zato što nemamo, sad nemojte me krivo shvatiti, dovoljno katoličkog žutila. Znate, najviše istina danas objavljuju tabloidi. Najviše istine, naravno i laži. Jer oni nemaju toliko ograda od nekih stvari, dakle, neću reći žutilo. Ali recimo razlog pade naklade crkvenih medija što jednostavno ne ulaze u takve teme. Gledajte, papa vam jednog neomaltuzijanca imenovao i na kraju doneseš bivšeg. Bivšeg. Znači sve napišeš, je tako je bilo. Ne? Imali smo Augustina. Dakle, Jeffrey Sachs nije gorio od Augustina. Imalo. Šta smo mi u crkvi imali, na kraju pođemo sami od sebe. Dakle, to je ta dinamika. Znači, bacajte tu ambivalentnost koju papa, znači da svako oštri mozak, naravno u vjeri. Jeli? U vjeri. Ne u kontekstu nekakve moći. To je problem. Sad otvaramo novo pitanje, to je, ja mislim, pitanje laikata, to je sad druga tema. Znači, pitanje crkvenih medija koji štite, informirajući u vrijeme umreženosti vjernike, kako kažu malene, mislim, ovdje ne vidim nikog malenog, štiteći ih nepotrebno od nekih informacija koje će ljudi sami možda teško provariti. Pa ja ne vidim neku apostaziju nakon Stepinca, nakon odluke. Ja je ne vidim. U Hrvatskoj. Ja to ne vidim. Ljudi to teško nose i tako, ali dajte informaciju, jeli, evo konkretno, da je otvorena izložba, Srpski historijski arhiv, upravo traje izložba u Vatikanu, i kongregacija, državno tajništvo, lepo se druže ko nas bre zavadija. Mi to gledamo sa strane, ali opet atipično za moju malenkost, strpljivo. Strpljivo, polako, vidjet ćemo. Istina. Dijalog, aletheja, otkrivanje, polako. Razgovaram, polako, doće sve na svoje. Na kraju krajeva, znate te preokrete, volim uvijek nogomet, produžeci. A što su sveci? Oni su uglavnom dobijali u produžecima. Možda su bili veliki sveci. Heretnašu na penale dobijali. Pa tako da ja mislim da će i Stepinac dobiti na penale. Hvala lijepo.